Okay, díomh a card agus fáilte rás chuig an rang Germánaise Líne. Inniu tuairtí se faoi ara gohfuil muidir denmh an Measu nó Leanu nach ach ná bí bora faoi sin ní bé mór an rudí difriúil bé mé fósaigh dul tríd an text omláin agus bé na deisna céine a gcuibh is a bhí a gcuibh le gacrad eile atá deanta go dtí seo. So bé haon A agus haon C ag féchant ar an bhí an seo ar an ine agus bé haon B agus haon D ag féchant ar an bhí an seo ar an Geraldine. So má bogamid chuig an ceacht é hain seo an rud. So A agus C ine ó 2 B agus D Geraldine ó 2 So bé an ceacht mar chuid de Measu nó Leanu. So caihí sibh an text seo a léamh. Tá méid mula go láidir do daoine fecant ar an fhí sin agus sin an ceann atá méid denmh agus bé méid chur an nasc an sin. Faoi sin aine ó haon A agus haon C lever dul haon A agus haon C an fuirm sin, haon B agus haon D an fuirm sin. Just breú ar an nasc nó fill out the form agus osclóí an bhuirim. So seo an legan amach don bhuirim. Chur mé é seo na tá sé isteach mar ceist tusnach féidir mé a chur an sin gan gacrad eile a lutú. So just seo an text, muna bhfuil an text ag lódal díobh ar an OneNote. Is féidir leat ní gádait aon rud a scríb sa bhosca sin, loch níl aon little réalt nó aon rud an sin in aice leis. It's just an bailachar féidirlam an text a chur com mór sin sa ceisneoir. So sa céad cúpla ceisne, caithfidh tú an phrása seo a fháil as an text agus é a scríb as Gearmánis. So an sin, bé muidir gléibh sin agus tá an phrása sin tá Gabby Sever isteach an sin áit éigean, caithfidh tú é a aimsiú agus é a clómhúil an sin. So an rud céine le ceiste 3, 4 agus 5 agus 6 an sin, tá sí antuirseach. An sin ceiste 7 go dtí ceist 11, seach a 11 sin just ceisna le ragart as Gaeilge, so freigar an ceist seo a leanas i Gaeilge. Cé a thugan airgid Gabby agus cé bhéid, cá déan Gabby ar dús agus céan fá, cad a ceanín sí se siopa Ilranna sin an department store, cén canál uachtar roach a ceanín sí, agus taréis Wiener Strasse cá bhd a thógann sé orthaí teach dohaile. So just scríb na freagaí isteach an sin i Gaeilge siimplí soléir agus crin, agus an sin brú ar submit agus bé sibh déanta don lá. So le sin ráite is féidir an dul tríd an text le chéile onas go bhfuil is a goibh cadatáir seo. So hier haben wir Gabby hat Geburtstag und bekommt viel Geld. So da ist sogar Geburtstag, da brella e Gabby und sie bekommt viel Geld. Fein sie allein Geld. Sin arrogant, maar tamuji kind foi Taschengeld, arrogant Foka. Onkel Jan gibt Gabby 20 Euro und Oma gibt Gabby 40 Euro. So Onkel Jan, rinne mar an focail onkel ag tús na bliana, tugann sé 20 Euro de Gabby, und Oma, rinne mar an focail sin ag tús na bliana, tugann sí 40 Euro de Gabby. So rinne mar na hifracha sin freschen. Die Freunde geben Gabby 25 Euro. So tugann na Freunde, ní me gasú but tá is a gcuibh an focail cos rinne mar tugann na Freunde 25 Euro die. Gabby ist reich. Tá Gabby, tá lá nargad a Gabby an sin. So, cuidado. Sie geht 10 Uhr in die Stadt. Okay, so in die Stadt. In die Stadt. Ich gehe in die, well, Neil Carragum dol in die Stadt a Hille. But die Stadt, die Hauptstadt von Irland ist Dublin. Aber Cork ist eine Stadt in Irland und Galway ist eine Stadt in Irland und Paris ist eine Stadt in Frankreich und Berlin ist eine Stadt in Deutschland. So an focail Stadt sin an focail sin go dírach, cahar, mashiv. Look, tá is a gom gúis fi glabhart leis an fís an seo agus mé glabhart libh. Tis a gom agus tá sé denmh Amadan a sibh féin ach déné sin tá sé ceurach. Zuerst geht sie in die Bank. So idusach boire cá tain siar dús. Géint sie in die Bank.
Sie hat ein Sparkonto. Now, hánig an focal Sparkonto sin suas. Níos luha, bhí muidir fecant ar focal bankkonto nar hosa mar an ceacht seo capital héinjeg. So bankkonto sin cúntas bank, Sparkonto sin cúntas a saválan tú airgid ann de. Okay, so sie spart für die Ferien. Tá sí ag sábháil für die Ferien. Dusna leihananta sera. Jede Woche, gach seachtain, spart sie 5 Euro. Gach seachtain saválan sí 5 Euro. Cúig. Heute spart sie 10 Euro. So, ní sí den bhfuil céine. Heute sin in you, heute, tá sí ag saváil 10 Euro. Now, Irene Ruddy Jacker. Dan, an sin, geht sie ins Schuhgeschäft. Tain sie gedi an Shoppa Broga. Es gibt Schuhe hier. Bien. Duh. Kann ich Captain gemeint zu Shoppa Broga. Bien viele allein Broga hier. Aber sie kauft keine Schuhe. Ach, nie kann ihn sie ein Broga. Ein Brog. Broner. Gweilge mi Karten nu sage man schön. Sie kosten zu viel Geld. Oh, sin sibse. Cosnín sé an omarcha airgid. So ní ceannig siad. I mean, tá sin cliste. Nor tá rud ag an costasach ná ceannig as da airgid féin é. Cad a denna tú? Ir da hismahori iad a ceannach. Yeah, sin an rud. So, dann geht sie nach links in die Bremerstraße und sin tain sie Kläge die Bremerstraße in sin Tavertag tun. Das Kaufhaus heißt Kaufhof. So, das Kaufhaus heißt Kaufhof. So, ein Kaufhaus, kaufen sin canach agus chach sin Haus. So, chach a canin turudi, sin an Kaufhaus, sin an chach nu an Shoppe Ilrana, department store. So, sin kasula arnats. Nu kasula, tá sé dúntan is debenums. So sin Shoppa mór, now níl me caint fi onid Shoppa doirta. It's Shoppa mór atá rein shoppi bioga aunde. So níl ein bali idir na shoppi tevestig don Kaufhaus. So sin kasula arnat. So das Kaufhaus heißt Kaufhof. So sin an einem Kaufhof ta Und auf der rechten Seite tá sé ein tev yes. Sie geht ins Kaufhaus, ten sie stachse Kaufhaus, denn es gibt hier viele schöne T-Shirts. Maar tá a lán T-leinte jazz. Now, scho an rud táhachtach dún. Sie kauft ein rotes T-Shirt. Canín si ein rotes T-Shirt. Rinne mar na dahanna, so tá an dasin ag tastal ún agus sibse ag fragart an question. Kein size T-Shirt a canín siad. Das T-Shirt kostet 5 Euro. Sie geht nach oben, ten sie Husteier, und dann es gibt hier CDs und DVDs. Das CDs agus DVDs an. Sie kauft eine DVD. So, níl me gasri sin, mar tá sinnig tastal uns na kestana hies. Sie kauft canin sie eine DVD. Sie kostet 9 Euro. Kostin sie 9 Euro. 12 Uhr ist Gabi hungrig. Well, kindje tá sie hungrig. Sie geht in die erste Straße rechts in die Bachstraße. Ten sie geht, Charge yes, die Bachstraße. Hier gibt es ein Eiscafé. Ta Kaffee up der Roche. Now, sie kauft ein Schokoladeneis. Now, nehmen wir Gastration, die Taschinik Tassalöv. Schokoladeneis. Kein Eis up der Roche sin, Schokoladen. Das Eis kostet 2 Euro und ist lecker. Kostet 2 Euro. Agus tá sé lecker, blasta. Dann noch 5. Es ist 15 Uhr. Sie geht die Mozartstraße entlang. Ten sie erfahrt, sie ist Mozartstraße. Dann nimmt sie die zweite Straße rechts in die Wiener Straße. Ten sie Kate Darakaun yes. Die an Wiener Straße. No, sie geht geradeaus. Ten sie right. Nach 10 Minuten ist sie zu Hause. So schricken sie an Wiener Straße, agus ten sie right. Nach Teresh.
10 Minuten ist sie zu Hause. Tar éis 10 Minuten tá sí sa bhaile. Das ist gut, denn sie ist sehr müde. Oh, tá sin go maith. Tuis go bhfuil sí müde. Cá tá cearlaí tá sí múde. Agus tá focail sin denta goibh cos dearann sibhlum sa go minic maidin nuair gléim an rulla agus chum ceist arbh bhí Gates díorthaite agus dearann duine bháindum ich bin müde. So tá go leor goibh inis chun na ceisna sin an bhuir Microsoft sin áreagart I gceart agus tásúla gom nach bhfuil aon deacartaí a goibh leis. So gnáirí libh agus le roim I libh